Dobar dan, ja sam Vili Kero i evo nas u prvoj epizodi sportske emisije Osnovne škole Kralja Tomislava Vilimanija. Danas je s nama Antonio Bilandžić. Antonio, reci nam nešto o sebi za početak. Ja sam Antonio Bilandžić, idem u 8. razred, treniram nogomet NK Lokomotivi. Koliko već dugo treniraš? Treniram 7 godina. I kako si se odlučio baš za nogomet? Pa odlučio sam se od mog ujaka, on me potaknuo na to. Ujak Ivica Banović, igra je u Njemačkoj dosta i sad je trener u Dinamo. Odlično. I koliko često imaš treninge? Imam treninge 5 puta tjedno. I jesi redovit, jesi svaki dan na treningu? Jesam svaki dan. To je dosta treninga. Kako uspijevaš obaveze u školi uskladiti i s treninzima? Pa uspijevam polako uskladiti sve. Nisam baš neki đak u škole, ali sad. A kako se organiziraš? Pa dođem iz škole, malo pojedem, učim i idem na trening. Dobro. Igrate li neku ligu, koliko često imate utakmice? Igramo ligu prvu HNL sa klubovima svim dobrim u Hrvatskoj. Jednom puta tjedno imamo utakmice. A u kojem bi klubu htio igrati kad odrasteš i bili se uopće htio baviti profesionalnim nogometom? Pa kao prvo htio bi se baviti profesionalnim nogometom, to mi sam i sam igrati u Manchester United. Manchester United. I ti ćeš uskoro biti u srednjoj školi, imaš li neke planove koje bih htio upisati? Htio bih upisati drugu ekonomsku ili za nutricu mislim. Odlično. I imaš li neki savjet za svu djecu koja bi se htjela početi baviti nogometom, početi trenirati? Pa imam savjet, ne treba nikad odustati i treba ići do kraja. Hvala ti Antonio, hvala i vama što ste nas pratili. Danas je s nama bio Antonio Bilandžić, ovo je bila prva epizoda Vilimanija, bit će ih još. Lijep pozdrav!